Lovebraids i bježimo iz njenog zatvora. Tu je i Luna sa mnom. O, jeziva je. Vid kolike pletenice ima. Hoće ona mene zgrabit ovom kosom. Vidi, ima neku kanđu na kosi. Idemo, play. Evo me. Hello. Dobrodošla. Mi smo sada ovdje u ovom zatvoru. Jesi li spremna da pobegnemo? Spremna sam. Šta misli, je li ova spremna da nas šepa ovom kosom? Ma da nas grabi. Sad ćemo da vidi. Sad ćemo mi ne pokažemo. Pokazat ćemo ti, Lili, Lovebraids, jesi čula? Nemoj ići prema meni. Šalim se samo. Ajmo brzo da bežimo pre nego da pogleda ovamo. Brzo. Da, vidi, ovdje imamo sve. Što smeta ovaj lik? Odlazi. Okej, ovamo. Idemo ovamo, ljudi. Imamo ovdje da otvorimo vent. Jesi ti već otvorila? Eto te. Sad jesam. Tu sam. Pa ja sam iza tebe. Čekaj, stani. Pa ti meni svijetliš. Lajkujte ovaj video ako Luna i ja sijamo u ovoj igrici. Bukvalno sijamo. Zato što smo prelepe. Imamo neki efekat u Robloxu. Morate lajkovati video ako ga vidite. Ako niste primijetili ovo, subscribeujte se. Ko ovo ne bi vidio? Bukvalno sijamo kao anđeli. Tako je, zato što jesmo. Yes. Ok, idemo ovdje gore. Imamo još dvije drugarice idu sa nama. Ćemo svi zajedno da pobegnemo od one strašne Lili. Jesi spremna ovdje da udarimo ovo popi playtime rukom? Ajmo. Ajmo zajedno, čekam te. 3, 4, hop! Okej, hop! ajmo. I na plavu boju. Nismo baš zajedno. Dobro, nema veze. Vidite da pobegnemo zajedno odavde. Tako je, okej. Luno, je li ti držiš svoj nevidljivi alat u ruci i treba da razbijemo ovo ovdje? Ajde, šta kažeš na dvoboj? Dođi na dvoboj. Pau! Nije fair, ja sam već iskoristila svoj i više ne imam to oružje. Prebit ćeš me. Dobro, evo stižem. Idemo. Šta je ovo? Playtime soba, vidi. Što je ovdje? Ajme da si igramo. Vidi kakve jezive igračke. Oj, Kissy Missy je tu. Ljudi, jel hoćete da bježimo od Kissy Misija zajedno sa Lunom? Ako hoćete, lajkujte video. Vagi, on je najbolji. Da, ali trenutno bježimo od Lili Lovebraids. Ona izgleda cool. Zato što je ona najstrašnija. Da, jest. Lepe su je kikice, to mi se sviđa. Da, ali te kikice te zgrabe i bacite preko pola sobe. Dobro, to mi se već ne sviđa. Sad ćeš vidjet. Poganjat će nas ovdje, vidi je. Brisnula je. No, pomoć. Luno. Lepljerice, zašto si me dovela ovdje? Klikni ovo. Ok, otvoriš vrata i trči gore. Vidi dinosaurus, što je ovo? Uhvatit će me. Jesi uspjela da pobjegniš? Evo je. Vrati me, no, penje se gore, to nije fair. Zapela je ovdje, ne može, ljudi. Ne možeš tu. Ok, idemo gore. Rekla je, Kamera. gdje je kamera? Evo je gore, vidi ovo oko. Vidi oko gore. Gleda nas svo vrijeme. A znam, zbog toga mi se i ne sviđa. Evo, ovdje imamo sliku. Mi smo već ovo dugme kliknuli dole. Tako da sad trebamo ići ovdje. Otvorili smo vrata. Ajmo. Zapela sam. Skači, uhvatit ću te, ide. Nije fair. Skači, hvatam te. Nisam te uhvatila. To. Nisi. Razbila sam se zbog tebe, kako si mogla. Zašto smo u WC-u kod dečaka? Jovo! Šta je ovo? Zašto je Lili ovdje? Ne! Ko je Lili? I Lili je došla. Oh no. To je skin. Ok. Nemoj na mene ići. No! Zašto me ganj? Ajmo mi za svaki slučaj da bežimo. Ganja me ova Lili. Juri nas. Što je WC ovako? Jao, smrdi. Vrata. Fuj. Luno, ajme se naprdiš. To nisam ja, to je Lili. Jesi. Nisam ja, Lili je. Okej. Ova Lili. Gdje prati nas? Podzemni svijet. Kako ove gumene patkice ne eksplodiraju i ne istope se u ovoj lavi? Lepljerice, jesi spremna? Ajmo da jašemo. Jel može? Neće. Neko je pukao tamo, jesi čula? Mislim da se pokvarila. Okej. Ovo vidi stvarno, pa.
imamo patnicu, mi se ne brinemo. Ćuću. Ali vidi kako je zahrđala i prljava, bolje da izađemo. Može ovako ovdje. Okej, pazi da padneš dole. Idemo obi! Ajmo speedrunati obi da pokažemo skill. Bez greške. Hop. Tako je. I ovdje. Što brže. Ovdje pukne. Pa tako to mi bez greške. Lepčini, zapapala sam zbog tebe. Skočila si na moju dasku i pukla Pa ju je. zašto si mi to uradila? Ako me Lili To je uhvati, to je dio tvoja krivica. plana. Uahaha. Zapapala sam zbog tebe. Ti radiš sa njom, znala sam. Da, ona je moja najbolja drugarica, a ne ti! Odo. Ćao. Bacila se! Šalim se. Uplašila si me. Ok, idemo ovdje. Spremna da Hagi uđemo u vagi. usta, hagi vagi. Hagi Vagi je zabavan, bolji nego Lili. Ovo je hagi vagi. Je li ovo hagi vagi kugla? Ček, da vidim. Jeste! Vidi koliko mu je glava. Kako je smešan! Oh no. Jao, moramo da pređemo sada ovo. Ok, tu čekamo. Ćao, Hagi Vagi! Idemo sad. Ljudi, lajkujte video ako vam je draža Lili Lovebreads, a subscribeujte se ako je Hagi Vagi. Hagi Vagi! Da vidimo baš koga je više. Ko će da pobjedi? Hagi Vagi. Luna glasa za Hagi Vagi. Zato što je mnogo smešan. Ja za Lili Lovebreads. Lili mi je malo strašna, ali ima lepe boje. Da. Okej, gle, hoće nas ganjati. Vidim oči! Još debeli ima stomačinu. Zapela sam. Ja, vidi ga, vidi što je smešan. Pojao me! Ima ogromne zube, jeste vidjeli ono? Kako ima ogromne zube? Nema on zube, on je meda neki. No, debeli čuparac! Nemoj! Znači, ovdje. Uspjela sam. To je to. Lagano. Zabio se u zid. Tako mu i treba. Kad je smotan. Idemo gore. Ko je pravi ove stepenice ovako? To mene zanima. Ko? Sigurno onaj tvoj Hagi Vagi. Nije Hagi Vagi je dobar. Ne. Ne, ovo sigurno nije Lili Lovebreads. Prototype. Iu! Prototype. Broken prototype. Jo, možemo da bježimo od njenog zatvora. Vidim što liči. Baš je strašan. Strašan je, moram da priznam. Vidio zube, fuj. Oj. Ej, imamo lift. Idemo. Ajmo. Luno, ti si dole. Zašto si ti to? Čekaj! Evo te. Dobre. Dobre je. Hoćemo na kafu? Na kafu? Ovdje je kafeterija. Vidiš ovdje. Ali ne možemo da pijemo kafu. Kafa je bljuc. Može tamo čokolada. Cappuccino. Cappuccino. Assassino. Popi onda energetsku. Idemo. I sad smo mnogo brzo, zato ćemo mnogo da trčimo ovako. Luno, ako propadneš ovdje, moraš da uradiš jedan izazov. Ja nikada neću ovdje da propadnem, nema šanse da ovdje da propadnem, zato što ja mnogo brzo ovo trčim i skačem i... Propala si. Sad ja imam pravo na izazov. Neću da se igram. Luno, ako propadneš, a propala si, izazov je da ostaviš smiješan komentar ispod mog videa i da vi svi lajkujete taj komentar. Smešan komentar. Dobro, pisat ću da je Hagi Vagi najbolji. Oh no! Niko se neće složiti. Hoće. Svi napišite Lili Lovebreads. Napišite Lili pobjeda. Ne, Hagi Vagi. Vidi. Što smo u zatvoru, vidi. Tu pričaš na telefon, ono kad te Lili zatvorila u svoj zatvor. Pričaš sa mnom. Tu. Zato što ti dođeš ovdje da me izbaviš, tako? Da, tako je. Joj, zašto sad mi nosimo ove merdevine kad su ovako teške? Ajmo da pozovemo nekog da Da nosi. smo jake i možemo sve. Pričaju svoje ime, ovo mi je teško. Ja sam najjača prednost. Nema priče, idemo. Ne to. Tako, ti smetam. Ne smetaš, ja ne vidim tvoje merdevine.
dalje, ne mogu. Ja ti smetam. No, prekini. Evo ga, yes. Ti si profesionalac s ovim zatvorima. Ja sam profesionalac u glupiranju. Duva vjetar, Luno, brzo trči jako. Moramo da duvamo vetar nazad. Evo ga, stavim. Rekla sam ti. Da, to je radilo. Kad god prelazite ovaj dio, treba da radite. Jel' tako, Luno? Tako je. To, vidi ovdje je Lili. Zašto nas opet čeka? Svaki put nas čeka ovdje. Ćao Lili, mi smo dobri, mi ne bežimo iz zatvora, mi samo ovdje šetamo, tako je. Jep, wow. Ok, uspjeli smo. Ovdje imamo otrovni gas i moramo da ga zatvorimo. Ovo. Vidi nas tri plavuš ovdje. Ha, da. Imamo dvije veptivice i jednu Lunu. Ćao. Ko hoće da bude druga Luna, napišite u komentaru i možda vas Luna doda. Aj, budete snimali samo. Ja sam Luna, ti si leptirica. Šta kaže leptir? Luna kaže ui, a šta kaže leptir? Leptir. Kako onako maše ovim krilama? Ko pile! Jeste, ja volim male pilice. Pilice. Može pile. Biću pile. Preimenovat ću se u Lepilica. Lepilica. Može. Jo, vjetar, veliki ventilator. E sad, kako smo rekli? Sad ovako, nazad. Ja ne mogu. Evo nas! Neće! Ne radi. Duvaj jače! I ja ću ti pomoći. Evo ga. Uspjela sam, hvala. Bravo! Pa je to. Oh no! Što je ono prototip? Sad će prototip da nas to je to. Zapela sam u stol. Kako si uspjela ispod stola da se sakriješ? Ne znam, bila mi je glava u stolu. Piši. Ovdje imamo food zuku, to jeste hrana bazuka. Pucat ćemo ga sada ovim. Sad ćemo vidjeti. Evo ti. Šo? No! Tuče me. Uhvatit će nas. Piš, Luno! Piš. Pucaj ga u glavu. A pokušam skače. Isto. Vidi ovo preskače mi se. Da te razbijem. Nećeš mene i Lunu dirati, glupane. Tako je. Bum! Najbolje smo. Luna, imaš jedan pokušaj. Treba da pogodiš šta ću ispucat, koju hranu iz ove food zuke. Pizza, ja kažem burger. Ajde. Nije se vidjela. Ok, gore reći. Ananas! Izgubile smo. A ja sam pukla burger iz drugog puta. Da li uopšte ima pizza? Da li sam samo rekla da... Ima pizza. Opet ananas. Nema pizza uopšte, trebala sam kažem jabuka. Ima, evo burgera. Mora A biti nema pizza. pizze, nema je. Mora biti. Nema. Ovoga nema pizza. Okej, ništa, htjela sam da kažem jabuka. I idemo ovdje, veliki tobogan. Jebe! No, mora da se vratim, nisam dobro skočila. I ovako. Idemo. Vrti mi se u glavi. Idemo da skačemo. Evo nas. Idemo gore. Imamo izlaz. Vidiš šta piše? Izlaz. Aha. Pobjet ćemo od Lili Lampric. Ui! Laseri! Prezirem lasere. Brzi su, bok te, ja sam ovdje prije propadala nos. Ovo je bilo previše. No, ispeće me. Spet, priđi mi. Aj, ako. Bang. Tako. U kameru. Inače, ako lajkuješ ovu igricu, možeš da dobiješ skin i da budeš Lili Lampric. Hoćemo da postanemo Lili. Ja neću, ona je zla. Da, mislim, tako sam mislila, da. Da. Ti bi napokon bila to što jesi, ja? Šalim se. Nisam zla! Ljudi, je Luna zla? Ja mislim da nije, Luna je slatka. Tako, nisam zla. Zašto bi bila zla? Ja sam zla. Molim da se šalim. Ne, nisi zla. Laži. Lili je zla, Lili. Lili, robot je zla, evo je. Pucaj joj šake, vid kolika je glava, bok te. Kako je, pogledim ruke. Gledaj. Oh no, šta si mi tu došla tako blizu? I... Bum!
Ja sam uspjela. To je to! Lagano! Uspjele smo. Bravo mi! Znači ono kad eksplodira. Luno, ovaj auto ti ja poklanjam. Kupila sam ovaj džip za tebe od svojih para. Tako da idi, uživaj u ovom autu. Jesno, idemo, ćao, vidimo se. A nisi mi rekla hvala za auto. A dobro, hvala. To je poklon. Hvala za Nema auto. na čemu. Možemo da ga delimo i da idemo na putovanja. Da, idemo na more. I snimamo vlogove. Ja da. A to bi bio san, ali ti nećeš. Ali dobro. Nekada hoćemo. Možda nekada ljudi teaser upravo za vlogove sa mora. Teaser kako leptjerica davi lunu moru. Malo je reći. Nemoj me. Ok, idemo. Okej, sada ja tebi poklanjam moj helikopter. Wow, ovo je odlično ljudi. Dobila sam helikopter od Lune. Jesmo došli u svemir sada, ono, pobjegli smo. Jesmo, lagano. Gle ovog. Možemo da postanemo ovi. Hoću hagi vagi. tako. Nema hagi vagi. Ima je ovoga evo ga. zadnji. Zadnji je hagi vagi. Ali je ružan. No thanks. Aha, ovdje je izlaz. Uzet ćemo pakleno. Sad ćemo ovako. Boing, boing. Stvari ja neću, hoću plavo nebo. Sviđa mi se mjesec. Ja sam skočila do sebe, rej se ne znam kako da si Look at the moon. Ono iz Kralja lavova. Gdje si Lili? Ne možeš ovdje. Boink. Eto, bacam ju dole voće, nek jede. Sad si ti u zatvoru. tako, a mi smo pobegle. Tako. Bravo mi! Još jednom ako niste, lajkujte ovaj video. Brzo! Ćao!